Pica, 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 pica. Essa agita pica pica currita. Pica, pica, curita. Aqui não tem protocolo. Senta pra moira. Pica, pica, curita. Pica, 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 pica. Essa agita pica pica currita. Pica, pica, curita. Aqui não tem protocolo. Senta pra moira. Pica, pica, curita. Basta live aqui. Rita. Kamu também com o Dico come mi sta tenendo da sound, sonido mi sta tenendo. Di en live, no tenendo sonido at all. Apa tenendo sonido de mic? Tempo headset? Oh, sí. Eu acho que não te dá muito duro. Pues ahorita no soy clavo. Ah, pero que me viene, ele. Ah, me tá entendendo. É? Ok, me dá vai mute o sonido, dou la garrita, vai. Ya, tá. No tiene ahorita papi. No tiene ahorita papi. E no te sale que riba na. Tu quando com. Ahorita tiene background music. A mi papi ahorita tiene. A mi papi ahorita tiene. Tu quando com. Começar com os grandes dias de Antilliaanse Kerstmarkt, de broodfabriek na Rooswijk. Dus, laganos, bang, mitamira, hendenang, karanobo, hendenang tos bezig de stroom 30. Si bonos alicase ainda, please, no queda cas. Sali, sali, being enjoy. To umbia pa ay.
umbia pa ay ting Antillianse kerstmarkt sionang anton nanta ciele panos sinti e calor e ambiente di Antillianse kerstmarkt. Dus laga nos goza anton no lubida pica pica taparana stand F2 si boque llega na mi mesa llega a nossa conversa dushi contro a nobe compartir com nós na of se botar gente mensaje para dona na nós na vou fazer ele livremente via de pica pica talk show. Dus me tawada boso no tarda seguro técnico aqui com nós tem quase nós tá bem. Eso, Shonami, te guardamos nang. No queda sin vini, bangosa. No queda casi sin guarda, muerto llega. Disfrutar de vida. Mensen, applaus voor DJ Brian K. Judy Corso. Wow. Yes. Douche. Brian, conta. Muito bom. Ja, oké. Nou, goed. Ik ging met mijn microfoon naar je toe, maar oké. Weer leuk dat je erbij bent. Altijd leuk. Ja. Derde jaar. Ja? Ik voel me... Je bent familie. Ja. Ja. Ik voel me lekker thuis. Ik ga vandaag... Weer rocken. Ja, en veel eten. Veel dingen inkopen voor... Ik heb al gekocht hoor. Ja? Ja. Dan kom je samen toe. Ja, maar dan je probeert tanda. Oké. Dan ga ik nu in mijn pauze. Ja. Mensen, goedemiddag. Hallo. Laat me de handjes zien. Bon tardi. Bienvenidos. Feliz tarde. Nou, ik hoor niks. Mensen slapen. Goedemiddag. Yes, that is the spirit. Mensen, jullie zitten toch in die kerstsfeer, hè? Of niet? Ik zie mensen hier lekker chillen, even hangen, lekker eten. We vinden het hartstikke leuk dat jullie allemaal erbij zijn. Voor de kinderen, we gaan zo meteen beginnen met verhalen vertellen. Dus de kinderen die verhalen leuk vinden, die kunnen hier komen. En de storyteller, de verhalenverteller, die komt zo hier om de kinderen op te halen. Oké? We hebben hier bij ons, laat me mijn tijd kijken. Nou, bijna geen tijd. We hebben hier de Friends in Worship Choir. Yes. Geef hun een warm applaus alsjeblieft. Goedemiddag. Met wie? Ja, Joyce. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag Joyce. Vertel ons een beetje van jullie koor. Hoe lang bestaan jullie? Van welke stad komen jullie? En van welke eilanden? Oké. We zijn Friends Together in Worship. En we zijn gewoon vrienden van elkaar. Jij bent? Vito. Nairi. En Zot. En ik ben Joyce. En we zitten al een beetje, we kennen elkaar een jaartje. Dus we spelen, we zingen elkaar met elkaar een jaartje. Oké, leuk. In deze formatie zijn we kerstvers. Oké. Mag ik ook bijkomen zingen? Natuurlijk. Je moet eerst horen. Wat zeg je? Eerst horen. Ja. Ik vind het al leuk dat jullie kerstliedjes doen en dat jullie samen zijn. Yes, dat vind ik al leuk. Toch mensen? Zijn jullie er? Oké. Nou, laten we niet te veel gaan praten. Kinderen, kom even hier. De verhalenverteller die komt jullie zo ophalen. Wat zegt u? Oh, ik dacht dat u met mij sprak. Oké, en dan warm applaus voor de Friends in Worship Choir. Let's hear it. Yes. Het is een kerstmarkt, maar we gaan toch beginnen eerst, want omdat er kerst is, dan is het gewoon weer iemand die de reden is dat we kerst vieren. En het is onze Jezus. Dus daarom, eerst voordat wij die kerstliederen gaan zingen, gaan we over hem spreken en de God die hem heeft gestuurd. Oké?
Dus we gaan beginnen met Jehovah Shammah. Dat is de God die altijd om ons heen is. Give it to us, Marcel. Jehovah Shammah, Dorinos, oh nos Redentor, por gloria llénanos, Tata eterno, míranos, nos ponenos confianza de Jehovah Shammah, Dorinos, oh nos Redentor, por gloria llénanos, Tata eterno, míranos, Señor, nuestra grande, tu nombre se alza. Canta con nosotros tú. Señor, nuestra Dios, tu nombre se alza. Señor, nuestra grande, tu nombre se alza. Alza, alza. Señor, echa luna bote, ya Mars dice, ya razón ya web ya viernes zaterdag is er ook, en zondag is hij ook hier, llámame mi nombre, cambia mi historia, que vivir por mi sueño, transforma mi vida, haz un milagro, con tu voz me sola, llámame mi nombre, que recordará mi amo la vida, toda fuerza de mí, amo de Dios, tu alza mi triunfar, Señor, que tu voz de mí, ya acaba mi decirte su voz, para que se amame a la banda, aquí debe ser, ya, a mi barranca, ilumina mi nombre, cambia mi historia, que vivir con mis ojos, transforma mi vida, hace un milagro, con mi voz me sola, llámame a mi nombre, Eso. Oké, we gaan nu een beetje in de kerstsfeer. De licht die vandaag op ons moet schijnen. En die je altijd moet laten schijnen, want die zit in jou, hè, in je hart. Kom op. Campeón de Santa, sí, Señor Jesús. Es un guabir y mundo para salvaros tú. Enchenico, sopas y salvación. Gisiele y nos sin salvación. Dame coro. Luz y mundo a brincar es Luza. Luz y mundo a brincar y Luz y mundo a brincar es Luz y mundo a brincar y bendición nada es la que conocer, es la cual tiene su palabra y recibir. Nana en la luna y derecho, papira santos y pica y ore Dios. Luz y mundo a brincar en Santa Luz. Luz y mundo a brincar y quisiera conocer tu Cristo Jesús, el abismo
paz na bu salvación. Su amor el haremos Elena Eco, no dijo otro este solución. Jesucristo. Oscuridad, move, move, move. En luz aviva, corre oscuridad. Palabra tu viva luz a boca mía. Prendemos luz de caia y la que cosa mía. Amigo, mi será conocí Jesús. El aviva, nabo salvación. Tu amor, el haremos Elena Eco. No dijo otro, este solución. Lusa, lusa. Oscuridad, move, move, move. Luz aviva, corre oscuridad. Palabra tu viva luz a nos camina. Prendemos luz de caia y la que calma fría. Cambie situación, calma bo tormenta, la busanación. Tengamos tu amor, tu mente toda. Esta no venga, Jesús Señor, Jesús Cristo Jesús Señor, sobre este tu poder. Este tu poder. Wow! Wat zijn wij gezegend, we zijn gezegend, we zijn gezegend. Hola, está completo. Não, pero sí. No, la neta, güey. Hay que ser 5 segundos de ley. Eso tiene bendicionar aqui. Zijn er mensen hier die gezegend zijn? Laat me je stem horen vanmiddag. Esta Tushino. Ando. Hermanitas talanta, agradecidos creador, pero de allá dinos vida, regalo de amor, nos herencia de alegría, tápanos un gran honor, y por viva de armonía y alabar, nos crea y adiós, esta sushi va a tocar a la alegría de tus almas, nos ha bendicionado. Es un dulce melodía, es un dulce sensación, y por disfrutar mi vida, y por dar aquí comunión, cada día oración, sin amor para nosotros, un regalo de Dios, para nos por disfrutar de nuestra Dios. Nos ha bendicionado, nos ha bendicionado, nos ha bendicionado, la alegría de tus almas, nos ha bendicionado. Nos trae tan dichoso, nos trae tan feliz, nos obvio amado y nos lleva unitud. Siempre trata y no la otro, siempre trata de uno más, no está en el principio, nos cambiará por un lado. Nos da gozar en armonía, un buen día, un buen tarde, un buen sin más, nos da
magic, la disfrutar y nos ambiente. Nos da bailar y nos da gozar, nos da un pueblo muy dichoso. Yayo está douche, and it is the best now. In this area, the Kerstman, he put your sign of me. That is the place to be people. Met al die mooie organisator. Wow. Nos ganaba el infeliz, de espíritu nostálgico, ser contesta nos dais, ser para llorar otro, ser para uno más. Tú estás para los principios, no está bien, no sabe ni llorar, para el día de gozar, no sabe ni llorar, no sabe ni llorar, no sabe ni llorar, para el día de gozar, no sabe ni llorar. We zijn gezegend, of niet? Wauw, wauw, wauw. Oké, we gaan een beetje in de kerst. We gaan een beetje in de kerst hebben. We gaan een beetje in de kerst. Deze kennen jullie ook.
Turta querer, oban adorele, aceptar, oban adorele. Turta querer, oban adorele, aceptar, oban adorele. Turta querer, oban adorele, aceptar, oban adorele. Wow! Are we having fun, people? Oh, Bangadorele. Oh, Bangadorele. Adorele, adorele, adorele. Adorele. Oh, Bangadorele. Oh, Bangadorele. Adorele. Oh, Bangadorele. Eso. Eso. Yes, 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 yes. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Oké, dit is een... Nee, kom zingen. Je moet in de midden gaan staan. De mensen moeten kunnen zien. Kijk, Adonis is. Kijk wie er is. Wie ken je hem? Ah, dat is Leeuwvee Kaas. De Akinana Kaas. Wauw. Applaus voor Leeuwvee Kaas. Applaus voor Adonis. Voor al deze mooie mensen die hier aan het opnemen zijn. We zijn klaar. Emmanuel, Papi salvanos, Emmanuel, Moabina mundo, Emmanuel, Papi salvanos, Emmanuel, Moabina mundo, Emmanuel, Papi salvanos. Es tu hermosura, es tu bendición, nos alma de gozo, danos salvación. Es tu hermosura, es tu bendición, nos alma de gozo, danos salvación. Emmanuel, Mami salvanos, Emmanuel, Moabina mundo, Emmanuel, Mami salvanos. Bota esperanza, bota bendición, nos alma de gozo, danos salvación. De gozo, oh alma de gozo,
a nossa paixão. O habita mundo, Emmanuel, Emmanuel, o habita mundo, Emmanuel, Babi salva-nos, Emmanuel, o habita mundo, Emmanuel, Babi salva-nos. Oké, we gaan het tempo een beetje op. Tambira, dit is een mooie Afrikaanse lied. Het zegt Tambira Jehovah. En het betekent gewoonweg dansen. Tambira Jehovah. Oké, ja, de Tambira betekent we gaan dansen voor de Heer. Oké? Let's dance for the Lord. Come on, put on your dancing shoes, people. Zijn er mensen hier met hun dansschoenen? Ik heb mijn dansschoenen meegenomen, want ik hou gewoon van dansen. Come on. Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Yelele, 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 Tambira Jehovah, yelele, 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 Tambira Jehovah. Dance to the Lord, come and dance to the Lord, dance to the Lord, dance to the Lord, dance to the Lord, yelele, 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 come and dance to the Lord, yelele, 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 come and dance to the Lord. Nou, ik doe dat zo. Als we wat willen zeggen, wat bedankt. Bedankt God. Dan zeggen we dankie. Wat zeggen we? Ik doe dat zo? Dankie. Oké, we gaan bedanken. Dankie, dankie, dankie. Dankie. Dankie, dankie, dankie. Dankie. Dankie para o amor. Dankie. Dankie para nos vida. Dankie. Dankie para família. Dankie. Dankie para saúde. Dankie. Dankie para tudo. Dankie. Dankie para oportunidade. Dankie. Dankie para tampão. Dankie. Dankie para prover. Dankie. Dankie para nossa amistade. Dankie. E também nos família. Dankie. Dankie, dankie, dankie. Dankie. Dankie para Jesus. Dankie. Dankie weer voor onze gezondheid. Dankie. Dankie voor onze familie. Dankie. Dankie, dankie, dankie. Dankie. Dankjewel, dankjewel, Vader. Dankjewel dat ons alles geeft. Als we beginnen te praten over jou, raken we zelfs geëmotioneerd. Zoveel dingen geef je ons. Dankie, 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 dankie. To the Lord and dance to the Lord, to the Lord and dance to the Lord. Give a joyful praise to the Lord, give a joyful dance to the Lord, dance to the Lord. Yelele, 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 come and dance to the Lord. Yelele, 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 come and dance to the Lord. Yelele, come and dance to the Lord. Yelele, 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 come and dance to the Lord. Oké. Hebben jullie fun? Want we gaan ons laatste lied op deze podium.
En natuurlijk gaan we naar voren. En dan kunnen jullie ook weer van ons genieten. Hebben jullie genoten? Oké, dan gaan we weer een opsweepend lied. En het heet You Are the Most High God. Ja? Oké, we are on. Come on, give it up, lady. Give it up. All the other gods, they are the works of man, but you are the most high God. That is not like you. All the other gods, they are the works of man, but you are the one high God. That is not like you, Jehovah. Jehovah, you are the most high God. Sweet Jesus, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. My Lord, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. My Jesus, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Come on, Jehovah. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. My Lord, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Sweet Lord, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. You are the most high God. Hey, hey. Yes, we are in worship. Oké, wij zijn Friends of Worship. En ons enige doel is om te worshipen de enige God. Oké? En we hopen dat jullie hebben genoten. Halleluja. Forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Come on. Once more. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. My Lord, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Sweet Lord, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. You are the most high. You are the most high God. Dat is Hij. Also, laat het horen voor Friends in Worship. Yeah. Nou mensen, er kan wat luider geklapt worden, hè? Nou, niet in de Masduru, Friends in Worship. Is de Christmas spirit al aanwezig? Mevrouw, voelt u het kerst al?
Ja, zeker. Absoluut. Of bent u nog in de Sinterklaassfeer? Nee hoor, En hoe viert u kerst hier in Nederland? met een familie. En eten, komt u vanuit de eilanden of Ik kom uit Suriname. u komt uit Suriname? Maar het is één pot nat. Antillianen, Surinamers is hetzelfde. Lekker eten, gezellig dansen. Klopt, helemaal. Nou, geniet ervan hè. Bent u aan het genieten? Ik ben zeker aan het genieten. Oké, fijne dag en geniet ervan. Goriaka, Yes. we hebben een speciaal bezoek. Kom even naar voren. Oh, kijk eens. Laten we even, waar zijn de kinderen? Waar zijn de kinderen? Ik ben heel Even slecht naar in voren, namen. iedereen. Kunnen Alle ze een beetje kinderen. hier naartoe komen? Want als ik te dicht bij die luidsprekers ga, dan gaat het even fluiten en dat willen we niet. Nós temos aqui no Mochanandilante, nós temos visita Ja, speciaal. waar zijn de kinderen? De kindjes. Onde Mochananta, hala Om cerca. 3 uur gaan we beginnen met het verhalen vertellen. Hi, u bent verantwoordelijk voor deze prachtige figuren. Wie hebben we hier? Nou, wij zijn van Villa Vesta en we hebben onze vrienden uitgenodigd om deel te nemen aan de gezellige kerstmarkt. En welke vrienden zijn dit? Dit is Boss Baby en Boss Lady. Baby en Boss Lady. Ho, 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 ho. Kijk eens hier. Hi, kunnen ze praten? Niet echt? Zeker doen ze mee aan de Masked Singer, hè? De figuur. Dus gaan ze ook een beetje zingen straks of iets? Ja? Een beetje swingen. Oké. Brian, Brian, laat de muziek, Brian. Dalung kochiki bij Nambalia. Un kochiki. Un merengue, un salsa, un kiko, un koi pasco. Ja. Hey, en hoe gaat het hier? Ho, ho, ho. Kan je me zien? Kunnen ze zien? Ja? Kan je een beetje zien? Ja, en hoe heet die weer? Deze? Boss Baby. Nou, wat ben je leuk, Boss Baby. Kan je een beetje praten? Ik heb een microfoon bij jou. Oh, die kan niet praten. Geloven jullie dat? Is een beetje verlegen. En deze is... Oh, ja, kijk! Applaus hier! Een beetje klappen, de mensen die slapen nog een beetje. Brian, hit it! Ja, kunnen jullie dansen? Ja, Andy, vind je ze ook leuk? Jawel, hartstikke leuk. Maar ik wacht even op de muziek. Ik wil ze zien dansen. Ja, mensen, we zijn aan het voorbereiden voor Gaita Corazones. Die gaan zo meteen spelen. Dus de hele dag hebben we activiteiten hier op het podium. Saludo pa yun aan die Pika Pika. Zijn we al om? Ja, dus we zijn ook live aan het uitzenden. We hebben meneer Robbie Schouten van Leeuwfoy Kaas, die ook aan het opnemen is. Vooral voor de eilanden van het Caribisch gebied. En hoe is jouw naam? Shaolin. Vind je deze karakters leuk? Ja, hè? Is wel leuk. Om een fotootje te maken. Ben jij grote broer? Ja, grote broer. Wat is jouw naam? Chua. Vind je leuk? Ja? Ja, dus foto maken meneer van de kinderen met de karakters. Ja, met de baby's. Nou, ze zijn niet zo baby meer, hè? Ze zijn reuze baby's. En ze zijn ook mooi gekleed. Kom kinderen, kom hier staan. Ik ga ook erbij staan, dan nemen we allemaal een foto. Ja? Kijk eens. We gaan op tel 1, 2, 3, dan gaan we zeggen yeah! Oké? Ben je klaar, fotograaf? 1, 2, 3, yeah! Waar blijven onze kinderen? Kom eens even naar voren, foto maken. Ja, kijk eens. Leuk joh. En jullie ze gaan vandaag de hele dag aanwezig zijn. En jullie hebben ook face painting voor de kinderen. En er is ook een hele kids corner, Elvius Village. En hoe gaat het daar? Ja, gaat hartstikke goed. Het is lekker druk bezocht. Hartstikke leuk voor de kinderen. Hebben jullie handen nodig om gezichten te verven? Tot nu toe gaat het nog wel oké. Maar als we nog wat handen nodig hebben, dan zoek ik u even op. Oké, goed zo. Brian, kono sta, Brian. Sende. Wow. Wow. Brian is helemaal ver. Ver gaan zoeken. Ja. We zijn aan het voorbereiden met Gaita Corazones.
Mientras nós estamos à espera do grupo de Gaita Corazones, nós temos informação também para nós a pergunta tocante de tokens. We hebben vragen gekregen over de munten. Munten zijn te koop bij de ingang. Na entrada por compra, munten aan por paga, met name para bebida. Munten zijn te koop bij de ingang. Dit is gewoon algemene informatie voor iedereen. We zijn nog even bezig, want de poppen gaan dansen samen met Goriaka. Goriaka, moet daar met in bailen, toch? Sakite paranda, paranda rubiano, no sabini un. Iedereen. Sakite paranda, paranda Laga dos varias, Jonathan, dale. Panos cantape. Sakite paranda, paranda rubiano, no sabini junto, panos salude. Sakite paranda, paranda rubiano, no sabini junto, panos cantape. Lanta abre porta, abre corazón. Nos habían cantado para nos alegre. Prepara ya, prepara ya. Si no tiene pro, brinda mi cucu y celebre. Sakite paranda, paranda rubiano, no sabini junto, panos salude. Sakite paranda, paranda rubiano, no sabini junto, panos cantape. Te gusta lo humilde allá en Bethlehem. A nacer un niño para nos adorar. Al sabor de encanto y ofrecenos turbo arrubiando, mande manta glorifique. Sakite paranda, paranda rubiano, no sabini junto, panos salude. Sakite paranda, paranda rubiano, no sabini junto, panos cantape. Ole, 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 ola, la, le. 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 Oké mensen, gaan we een beetje zingen? Ole, 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 ola, la, le. Ole, 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 ola, la, le. Gaan we Ole, zingen? ole, ole, ola, la, le. Ole, 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 ola, la, le. Mensen, wat gebeurt er Sakite hier? paranda, paranda rubiano, no sabini junto, Een beetje panos gezelligheid, hè? Sakite paranda, paranda rubiano, no sabini junto, panos cantape. Bendición Madushi, bendición Padu. Vosotras nos guía y nos inspiración. Kijk, Nos deze dan mensen die rodilla leren om y te en dansen, hè? gratitud. Hasta fin de año y nos seguimos tradición. Sakite paranda, paranda rubiano, no sabini junto, panos salude. Eso! Sakite paranda, paranda En mensen, we zijn rubiano, no op de hè? Bij sabini Pika junto, Pika! panos cantape. Gloria, Eso! aleluya, paz na mundo away. Angananta Kijk. canta, manos recibir. Convinio niño, príncipe de paz. Toma mi regalo, minti nada más con mi fe. Sakite paranda, paranda rubiano, no sabini junto, panos salude. Sakite paranda, paranda rubiano, no sabini junto, panos cantape. Hey! Mensen, gaan we een beetje klappen? Klap, 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 klap. Ole, 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 ola, la, le. 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 Ole, 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 ola, la,
gezelligheid. Ja, hè? Ambiente para no cama, señora. ¿Cómo te sentimos? La ganos para que no se yo ni con mi para delante de cámara ahora ni capaz, ¿ya? Dus, conta señora su nombre. Astrid Bernardino. En hoe je papi Espanol, como? U komt uit? Sint Maarten. Oh, you're from St. Martin? Oh, people from St. Martin, how are you doing, man? Ruby, you're born but living in St. Martin, and now you're living in Holland. Oh, I'm here for 3 weeks. Oh, you're here on vacation After 39 years. in Holland. And Everything is nice. are you going to celebrate Christmas and New Year? I'm going back in 2 weeks. Oh, so you don't like the cold? Definitely not. I'm a tropic. You're a tropic woman, but that's why you came to the Christmas market to get some warmth. My people. And have you met the people so far so good? Yes. Your name again? Astrid Bernardino. Sionang applauso pa Astrid Bernardino! Laat je horen! Yes, I see it. And you have to because life is short, huh? Life don't have a day or something that God will tell you to come over. So dance. Dance everything you can. Zijn we klaar hier met de gaita? Nee, nog niet? Oké. Mensen, ik wil groeten aan DJ Dwayne. Waar is die? DJ Wayne. Waar is die? Saludo pa DJ Wayne. Hoe dat DJ Wayne ka? Hello ba? DJ Wayne. Mensen, denk eraan. Ga langs alle stands. We hebben allerlei ayaka, hambi, pasku. We hebben sieraden, heb ik gezien. Kostdouche. Zoetigheid. Muziek. Alles wat je nodig hebt om een goede kerst en nieuwjaar te vieren, hebben we hier bij de Antilliaanse kerstman. Of niet? Ik zie meneer hier eten. Laten we kijken wat meneer hier eet. Goedemiddag. Bontardi. U bent? Rea, u bent een pistachecake aan het eten? No. Wat is het? Ponche Cuba. Nou, en hoe was het? Ik zie dat het heel lekker was. Want, bonbon. En meneer? Lekker. Kun je het genieten? Ja hoor. Ja, goed zo. Geniet ervan. Oh, hier is DJ Wayne. DJ Wayne, kom hier staan, dat mensen je kunnen zien. Ja, jij komt uit Aruba. Ja, Wayne. En je bent DJ? In Aruba. Op Aruba, maar ben je hier op vakantie? Yes. My kids live here. Nu natin bigotin. Andore papi pa sa vakantie. Ja. Applaus voor Wayne. Yes, uit Aruba, helemaal hier op vakantie. Yes, ik denk niet dat Gaita Corazon is wel... Ja? Nee? Nee, even... Oké, even ook met Gaita Corazones. Andy, kom je met mij? Conta ba ko durante ki banda? Bosna nota promebia to? Je naam? Lucelie. Jullie waren vorig jaar geweest bij de grote kerk in Den Haag. En hoe was het? Wat heeft het achtergelaten voor jullie? Hebben jullie leuk gehad? Ja, ay masarap matataprimir ng masyado si Miss. Ang tumanim na ay gamit ang mga ito. Ano sa Italo sa musika? Kaya may di bangosa. Eso. Bosan tak klaar? Of zeker klaar? En meneer dat jeans check en kotje kitschito na? Guarda che ne avesse falta un cantante, botinate lugaba, bosinta, Yeah. canta, join il gruppo di gaita. Vita canta, mas kita coro. Take it away, Andy. Bueno, sono in espera para gruppo Gaita Corazones por delitanos que duci música también. Kita quieres aqui algo tradicional de Antillas, Aruba, Coração, Seguro, e parte de Gaita. Pare, o que me para conversar? Então, training não te começar, hobby trempang. Sinds wanneer zijn jullie aan het oefenen? Nós está começando por setembro, binabal, foi treino na cena. Então, tiki-tiki é tocar o nome de Bingali.
Kung é sei daarbij eigenlijk, was zo na Antillas het hobby comum que grupo de gaita de toca. Aqui não, qual interessa? Aquí no hay interés, ya, que no tomen ni pasó, pero soy de Anton Bras, tú puedes ser aquí, nada. Que me dice, hay una persona que para un chino para fuego, que se que me otro ambiente, otro, pero todo, el grupo tiene ese ambiente para fanático peruano. El grupo de ambiente então? Exato, mister, si no, está aquí uno piensa. Olha, hoje nós também, essa maneira nós estamos falando um chino gewoon, então nós também põe ambiente gewoon grato. Andy, Zie? ik wil even de kinderen herinneren om 3 uur om hier bij mij te komen verzamelen, want de storyteller die gaat verhalen vertellen. Zo breng uw kind hier bij ons en dan nemen we ze mee naar de verhalenverteller. Oké? Om 3 uur. Brian, me quero sem espaço para dar cantiga mais, lança cantiga para mim com Gaita Corações começar. Ok, hoje nós vamos começar. Hoje Gaita tá on. Um sterk applaus voor Gaita Corações. Mensen, een harder, warmer applaus voor Gaita Corazones! Laat je horen! Feliz noite, Baturana Guiná, Avenos, Gaita de Corazones. Está bien, padre, que estamos en nuestro ambiente. Y fin de año, Pascu, Lucas Dushi. Esta gaita va a empezar, pero yo llego primero. Corazones de Cubisa, pero yo llego primero. Sí, un saludo principal por esta gaita que va a empezar. Un saludo principal por esta gaita que va a empezar. Si quieres oírnos cantar corazones, cantaremos hasta el otro día, porque estamos en la Navidad. Ay,
Navidad es alegría. Si quieres oírnos cantar, cantaremos hasta el otro día. Porque estamos en la Navidad. Ay, Navidad, Navidad es alegría. Esta va a empezar. Vamos a cantar. Pero yo llego primero. De la Navidad. Esta va a empezar. Vamos a cantar. Pero yo llego primero. De la Navidad. Sí, un saludo principal por esta va a empezar. Un saludo principal por esta gaita que va a empezar. Ay, corazones. Ay, Navidad, Navidad es alegría. Si quieres oírnos cantar, cantaremos hasta el otro día. Aquí estamos en la Navidad. Ay, Navidad, Navidad es alegría. Corazones de Cumizar, vamos a cantar. Pero yo llego primero. La Navidad. Esta gaita va a empezar. Vamos a cantar. Pero yo llego primero. La Navidad. Sí, un saludo principal por esta gaita que va a empezar. Un saludo principal por esta gaita que va a empezar. Ay, corazones. Porque estamos en la Navidad. Ay, Navidad, Navidad es alegría. ¿Quieres oírnos cantar? Cantaremos hasta el otro día. Porque estamos en la Navidad. Ay, Navidad, Navidad es alegría. Acaba de una vez de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones. Quiero, corazón, que si esta noche diciembre me gustó. ¿Para qué te vayas? Si es un adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año viejo con este mismo amor que me hace tanto mal. No quiero comenzar el año viejo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después pasaron tantas cosas que estás arrepentido y ya no hay más remedio. Y ya después pasaron tantas cosas que estás arrepentido y ya no hay más remedio. Diciembre me gustó. ¿Para qué te vayas? Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal.
vayas. Sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasaron tantas cosas, que estás arrepentido, pero ya no hay más remedio. Y ya después que pasaron tantas cosas, que estás arrepentido, pero ya no hay más remedio. Diciembre me buscó pa' que te vayas. Que sea tu fiel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Yo quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace, que me hace, que me hace. Que terima mi orato, vamos a ver esa cámara aquí. Tanto recordar. Feliz, feliz, felicidad. Felices pasaremos Navidad. Cantando así, cantando el hito y recordar el recuerdo frío de la Navidad. Con mi corazón vamos a celebrar el recuerdo frío de la Navidad. Con mi corazón vamos a celebrar.
recordar. Feliz, feliz, felicidad, felices pasaremos Navidad, cantando así, cantando así con recordar. Este año viejo llega con más, deseando todo de felicidad. Este año viejo llega con más, deseando todo de felicidad. Navidad feliz, muy feliz, corazón felices pasaremos Navidad, cantando así, cantando anillo de recordar. Feliz, feliz, felicidad, felices pasaremos Navidad, cantando así, cantando anillo de recordar, cantando anillo de recordar, cantando anillo de recordar. Espero que esteja disfrutando a tarde. E aí, a de ouro aqui, junto com Corações. Na medida do você grito. Você não pode lá baila, gosta também, junto com o grupo Corações. Sim, sim. Ay, niño Dios está en la cuna junto a la Virgen está, corazón está danzando a mi identidad. Ay, niño Dios, a cantar los pastores, a adorar, vamos todos a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Ay, niño Dios está en la cuna junto a la Virgen está, corazón está cantando a mi identidad. Ay, niño Dios, a cantar los pastores, a adorar, vamos todos a cantar, a cantar, a cantar, a cantar en Navidad. Ay, niño Dios está en la cuna junto a la Virgen está, abuelo, abuela, y la canción. Ay, niño Dios, a cantar los pastores, a adorar, a cantar, a cantar, vamos todos a cantar, a cantar, a cantar, a cantar en Navidad. Ay, niño Dios está en la cuna junto a la Virgen está, corazón está buscando la canción. Ay, niño Dios, a cantar, a los pastores, a adorar, todos a cantar, a cantar, a cantar, a cantar en Navidad. Ay, niño Dios está en la cuna junto a la Virgen está, corazón está buscando a mi identidad. Ay, Dios, a cantar, a los pastores, a adorar, a cantar, vamos todos a cantar, a cantar, a cantar, a cantar en Navidad. Ay, niño Dios está en la cuna junto a la Virgen está, gozando a mi identidad. Ay, Dios, a cantar, los pastores, a adorar, a cantar, todos a cantar, a cantar, a cantar, a cantar en Navidad.
Mientras esta vara gaita corazones conta que ambiente. Ambiente die gaita que den Goriaca kwam om mensen gostando. Nou, we zijn aan het genieten hoor. Hasta bij back stage. Mangone. Fuego cayó, fuego cayó, para que despierte nuestro corazón. Fuego cayó, fuego cayó, para que despierte nuestro corazón. Ay, Dios chiquitito, yo parandero, Dios chiquitito, yo parandero. Sigue con nosotros antes, sigue con nosotros antes. Fuego cayó, para que despierte nuestro parandero. Fuego cayó, para que despierte nuestro parandero. Ay, Dios chiquitito, yo parandero, Dios chiquitito, yo parandero, sigue con nosotros antes, sigue con nosotros antes. Fuego cayó, para que despierte nuestro parandón. Fuego cayó, para que despierte nuestro parandón. Ay, fuego cayó, para que despierte nuestro parandón. Fuego cayó, para que despierte nuestro parandón. Ay, Dios chiquitito, yo parandero, Dios chiquitito, yo parandero, sigue con nosotros antes, sigue con nosotros. Fuego cayó, para que despierte nuestro parandón. Fuego cayó, para que despierte nuestro parandón. Ay, esa casa es grande, tiene miedo, tiene un asesino, tiene miedo, tiene fuego cayó, para que despierte nuestro parandón. Fuego cayó, para que despierte nuestro parandón. No. Danke por tu aplauso, nada. Te espero pasando disfrutando con nosotros de corazones. Sí. Ay, con mi bonito sabanero voy camino de Belén. Con mi bonito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Ay, con mi patita voy tronando, mi patita voy tronando, con mi patita voy tronando, mi cuarto. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con mi bonito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. La dos, la cuarta,
voy camino de Belén. Ay, tuki, 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 Apúrate, mi bonito, que ya vamos a llegar. tuki, 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 Apúrate, mi bonito, vamos a ver a Jesús. ay, con mi bonito sabanero, con mi bonito sabanero, y mi bonito Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. con mi patito voy tornando, mi patito voy tornando, Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. ay, tuki, 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 Apúrate, mi bonito, que ya vamos a llegar. tuki, 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 Apúrate, mi bonito, vamos a ver. Papi, ahorita papi. Papi, un papi. What's your name, Rita? Santo Perdemi. Sante. Sí, Sunny. Okay. Okay, voilà. Nou, je moet ook eens zeggen nou. Eso, Sante. Abitei. Ok. Funcionante. Hoe gaat het met ons publiek? Ja, het is heel gemoedelijk, gezellig. Ik vind het leuk. Wat ik doen zie. Oké, enjoy. Was het wat niet eerst dag? Sì. Sì, Shonan. Sì, well, manera Santa Mira, hasta Polistantei, cominciate, met gezellig. Dus lekker los van Mira, die meneer Parakinana. Oh, I see. Let me test you. Test. But the name Mike aqui, but the name Ami. Dati moveso, hindi nanta pasando po, Diego sonanta pisa yo, Ora me assiste aqui. Como eu entendemos? Tu nem me bom o aqui? Wat nem bom assim aqui? Oh. Oké, dit is bom. O volume da bom. No, non ti gusto il volume allá. Sí, aunque sí. Está bom, não? Sí, pero tenemos un solar que me dice el volumen más tanto. Tengo monitor, tengo el computer, vía de computer. Hello. Se papia. Certo, ma arriva come? Keep a track. Okay. Wow, dat was hier. Dat je meneer gedaan daar. Dat was gewoon een trap. Rassen netwerk. Zelf opsterker. Vertel. Wat willen we weten? Wist u dat brassa in de complimenten in het Surinaamse hetzelfde betekenen? Ja, tuurlijk. En wij houden van brassa's geven, dus we zeggen dat de hele dag mensen binnenkomst brassa's aan het geven. Oké, maar we hebben ook brassabier. Welke ben je aan het geven? Die komen zelf brassa's. Wij zijn deze brassa's gewoon, die normale brassa's, die lekkere brassa's, die zijn wel die warme brassa's. Oké, die netwerk, brassennetwerk. Wat is het? Wij zijn van mening dus dat het brassa's worden, de Surinaamse zijn complimenten hetzelfde betekenen. Die worden in Suriname zijn dat de Italianen wat meer samen gaan samenwerken. Als
we zien dat als we samen gaan werken, we zijn er ook met dat we het zijn, dat Marokkaanse gebied. Samen sterker. Like it. Straks krijg je een situatie van mij, ja? Dank je. Na entrada. Dilante, para el camino en la corriente, dilante. En campo. Division banyo. Dito nata igualita, mitad. Robin di rin wc mitayam. Laat het horen voor Gaita Corazones. Fuerte aplauso para Gaita Corazones. Aquí rato lo tengo un viaje más para Sigitelitanos que Dushi música de Gaita. Gaita Corazones zal dadelijk weer terug zijn met een andere set. Vooral met leuke en heerlijke muziek vanuit de Antillen. Maar nu gaan we even verder met DJ Brian K. ¿Vos estás escuchando-me? Vamos a ver a doof. Eso, ok. No stay. Yes, ok. Bom. Mi posigi? Ok. Glennis, nog een keer. Waar ben je bereikbaar? Ik ben bereikbaar op Facebook, TikTok, Instagram, op www.glennysjewelry.com of onze Instagram of Facebook, Glenny's Jewelry. Volg ons, kijk, we hebben mooie dingen voor mannen, vrouwen, kinderen. De sieraden blijven lang mooi. Neem een kijkje. Ja, mensen, ik zie heleboel leuke dingen voor onder de kerstboom. Ja, we hebben leuke kerstcadeautjes. We hebben leuke kerstcadeautjes. We hebben nu mystery boxes. Dan kun je voor een leuke prijs een mystery box kopen waar 3 keer zoveel waarde in zit. We hebben voor ieder wat wils. Van kleine naar grote. Eso. Ja, oké. En ik heb nog een cadeautje. Oh, ik krijg een cadeautje. Oh my god. Kun je voor me aandoen? Ja, zeker. Hey, ik word verwend, mensen! Je eigen Pika Talkshow ketting. Ja? Dat is nieuw. Je kan bij ons nu graveren. Jonang, un cadena, corazón, con el logo, diapromente, con Pika Denje. Wauw, ik ben de allereerste. Wat een eerschat. Ja, met een gegraveerde ketting. Het duurt een beetje lang. Moet ik hem omdraaien?
Ja? Pika Pika staat erin. En zo, dankjewel schat. Shonayu. Kijk, ik ben blessed met een bendy Shona. Nosta Bansigi. Dank je schat. Veel succes. Ah, oké. Dankjewel schat. Oké, Nosta Bansigi. Wauw. Ik ben blij mensen. Ik ben blij. Nosta Sigi. Che. Oké. Ja. Shonanga kinana no sana di stand. Seka Shamar Tea. Você tá com Shamar Tea? Shamar Tea, conta bai. Contardi, conta bai, cuborita. Não sei, bota metei? Sí, metei. Conta baiendo, como tá sentindo o ambiente? Hopi dushi, hopi ende. Hena da sostener nos meses en ang sei sempre me te quedar hopi great. Dus eu tô passando bom. Nossa parte de marketing, talvez nós também nós estamos contentes de estar aqui na tour caminho não está para a nós estamos sempre nós para representar Charmar Tei também. Charmar Tei é especificamente para ajudar você a relax, ontspan e também tem que ajudar você a ter energia extra que você tem. Vooral por dia maneira a vez que nós temos hopi gente ding é lugar aqui nós que recomendamos você agora passar comprar você também e beber algo de Charmar Tei. Eso, la que nos mira, Kiko Charmante para ofrecer nos pueblo antiano. Correcto. Como parte del team, nos quiere ofrecer Rita también un producto nuevo que nos tiene, es aquí coconut. Me te recomendar para darle que una tarde, sin te rustig, wakker tv, darle que tu relax. Que sabor caribeano. Ten en cuenta que tú tienes aquí criollo, nan tour no está procesado, es todo natural. Ando por ahí tienes comprar seca no sempre via de website charmarte.nl. Klopt? Sim, nós estamos no Facebook e Instagram, também estamos no charmarte.nl. Uau, essa aqui tá para mim? Ai, bibi, digo tu na braça. Oh, Shonayu. Guardami, legami show. Ai. Bima minabu sunchi you. Thank you, mamita. Enjoy the day. Lobo tende ko away. Coco riba coco shonang. O so mita metin coco. Thank you for spacing ya. Bobo. Si, Nosta Bansigi? Maar waarom hebben jullie een stand genomen? Nou, wij hebben een stand genomen omdat wij van het Caribisch netwerk zijn. En wat betekent dat wij dus verbinding zoeken met Caribische mensen. Maar wij hopen natuurlijk ook dat er een aantal Caribische mensen geïnteresseerd zijn om bij de politie te komen werken. En vandaar ook dat wij daar staan. Ik kan me nog herinneren toen ik jong uit school kwam op Curaçao. Wou ik echt politieagent worden. Ik wou stewardess worden of politieagent of ik wou de marine in. En in die dagen moest... Shonang, nada más y nada menos que ya, es aquí no te falla. Ku pica, me se pasa na etoco ku azorg, pa di tres aintras di otro, pa nos pobini, bin topa, bin disfrutar de nos días de fiesta, Pascu, manera nos acostumbra na Antillas. Ma junto kumi, nos yunda mita kinanang, ku
está representando Etoco actualmente. Hoe gaat het? Het gaat goed. Ik zie zoveel mensen van andere soorten culturen. Dus ja, het is heel leuk om te zien. Oké, je bent ook aan het genieten, zeker? Zeker, zeker. Dit is ook mijn derde keer. Ik help ook Etoco, dus ja, het is leuk om te zien. Oké, wat heeft vandaag Etoco aan te bieden aan onze mensen? Natuurlijk. We hebben vandaag Hamdi Pascu, Oreo en we hebben ook wieroken, maar die komen wel later. Maar we hebben gewoon een voorraad van alle soorten eten voor kerst. Oké, meneer Jonamo mensaje. Hamdi Pascu, da falta salmão, Oreja, panostrano salt. Dus ze hebben van alles hier staan. Alles van hier staan. Oké. Wat wil je onze mensen doorgeven? Wat ik wil doorgeven is dat dit is echt een mooi moment om gewoon te genieten van onze cultuur. Want wij komen uit alle soorten eilanden, Antillen. En het is gewoon leuk om onze cultuur te zien voor een keer. En u komt van waar? Waar komt u vandaan? Sint Maarten. Eso, Sint Maarten on the house! Worden door jezelf als politievrouw of politieman mee te doen in een bril met een VR. Je moet wel uitkijken dat je niet draaierig wordt en zo, want soms kunnen mensen een beetje draaierig worden. Maar ik denk dat het een leuke ervaring zal zijn. Wat hebben jullie tot nu toe gekregen van de mensen? Wat horen jullie zo'n beetje? Nou, we horen heel veel enthousiasme. Mensen vinden het leuk dat we er zijn. En we hebben ook uitgelegd aan degene die we spraken waarvoor we hier zijn. Vragen, willen jullie alsnog met ons in gesprek of willen jullie uitleg hebben over iets, dan staan wij daar bij het stand. Jullie zijn van harte welkom. Oké, dames, er zijn leuke politiemannen en heren, er zijn ook 2 vrouwen, hè? 2 vrouwen alleen. Dat is een beetje, nee, heeft niks te maken met trouwerij en zo. Het oog mag ook wat. Hallo? Ja, ik ben toch niet blind? Ja, of niet, Brian? Is toch een leuke vrouw? En er is ook paisano nog erop. En hier hebben we een leuke Surinaampje. Ja, Surinaampje. Ja. Maar in ieder geval, mensen, geven een warm applaus. De mensen van Politie Caribisch Nederland. Laat je horen. Hey, bosan talaga may karoon na vergüenza. Bati manduro benen aan die police. Montari de Veredeta. Com quem no se honor? Com Aris. Aris? Internalin. De stand die CISO Inspiration. Ok, Kiko Bosantimpo ofrece el pueblo de Antillas. We nasa biniku personeels, dus meeting negosyo di uya, dus mataha si uya, anto matra personeels. Kabindi ko nang perkumpra na uya ng kalakaba, faralin nang ko datraha, un trabaho kami na noti mahdi ting uya, anto nang perkumpra uya ko taklatraha, custom made ko nang popega pa diyan ni fiesta, anto nang tabay trabaho nang talose back. Kami nos ting zeta ko nos traha full natural. Special pa uya, pa cuido di uya, pa uya cresce, pa uya kuting infeksyon, kuting ku wardo kura, kasi inang to esa idame nos ting pa office. Ato nos ting CISO jewelry, ta nos prenda nang ko nos ting ko ta stainless steel, gold plated. Wata kumpra nang ibo ba ilargo ko na nota kama di color, na nota bira preto, dus garantisado ti algo bonita, elegante e di buon kalidad. Eso, una nang por wag mo sang koleksyon of tuma contacto com você? Sim, não pode tomar contato conosco via de nosso WhatsApp. Anto nós temos também nosso Instagram, Inspiration Nails by V. Anto CISO Jewelry também tá nosso Instagram, que não pode nossa emissora para tomar contato conosco. Ok, eu tenho terminado outro dia desejamos a tua classe de êxito. Anto, vende turcos. Me te imagina onde você visita Cartios, Está bom. Ok, danke. Sí. I never kill my vibe, cause there with no sacrifices. Everything was taken, still had to make it.
Vibe killer, me and no go take shit. Vibe killer, bloody Samaritan. Don't take my energy from your father. Then my pastor say, I be my healer, everything I desire. I go receive my rhythm, flow like a river. If you get your walk, come on, one to down. I go just para, come on, my jigger. I go just follow my way. So many reasons why I want to for you, my love. Now you want to retire with my love, oh. See how the little good things you do, let me know now. This distance is taking a hold on me for sure, baby, come. All I want to make me there, and I want to make you love, I feel like making you love. Wait for you all the time, but you gotta make me ready to work all the time. Gentle on my mind, all over my skin. I love you been gentle on my mind, setting fire to my skin like you smoke to kill it. See me on TV while we had it happen, and you know we rockin' the boat, no stepping. I'll pull your clothes away and hit the spot, and boy, you know I'm never faithful. No. What you see is what you get. So pull over, come closer, pull over. Make you forget you had it and stay closer. I want to make you closer, I'm not gonna want to make you closer, baby, make you closer, baby. Remember come from Miami Dade, take it back to Oxnard. Come to levels, but I don't wanna stay. Ah, comme moi. Et la papy, mais qu'est pas ça? J'entends des pailles à 300 morts. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas mettre ta mais comment ça? Demande des types, tu croyais quoi? On serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Shonang, akin na namin ito para dilanti Green Gel. Green Gel, ta unim sponsor ng di Pika Pika, kuta sostene Pika Pika Talk Show. Mark Contabay. Rita Pika Pika, amo sempre contento di mirarlo aqui. Quando eu vou, nosso bom, contento, feliz, hopiende, e vibe de douche aqui. Ano passado tava da hopi great, agora hopi. Sublime, não tem mais minha palavra que sei. Marco, quando nós ainda não Kiko Abo, de como tem que tempo oferecer e pueblo de Antillas. Nós temos sempre com Green Menthol Gel, um produto trago ingrediente natural para aspir e escarnir. Dus, lo qual kuta douche é produto aqui to hopi refrescante, então te ajuda contra o dolor. Het hopi popular na Sur-Amerika, na enter Caribisch gebied. Dus nós die bom, van 13 Holanda, dus nós 13 então Mickey Pizza, awe eta immensely popular. Dus nós hopi contento. Okay. Gel que het wordt bastante usado para rodilla of schouder of para Kiko. Tur camina riba bo curpa bo por bute. Camina ko nothing open wanches bo por hute. Dus laga nos bis botin doloi bolomba bo por bute na di bo kania bo por bute na nos sin hopi cliënte ko te bute entre nan dede nan ora nan dindolo. Dus eigenlijk tur camina riba bo curpa bo por bute. Awe de nan kuting dolona on de rug gezien en dan nam pojuda eta ali bordo alivia. Ja, a mim mesto se cada dia me te dá tiki riba mi onderrug, me te kan na street inter dia. Rita Costa Street. Mar, una na po localizamos sinange
Bom, por subir nosso website, hopi fácil, www.greenmentalgel.nl. Aceita nosso website, www.greenmentalgel.nl. Então, aí não por comprar nosso produto na direita. Dus Jonang, essa aqui, bono po pastele, seca Papa Noel. Tá seca Mark mesmo, dingo pastele, seca greengel.nl. Corda. Essa aqui, é 2 pia nang kubota kana kune. Não é de 3, é green gel, não te ajuda. Bom, para bom 3 é problema. Mas não, me importa nada mais ribesei, mas danke Rita. Bom, quero avisar algo na nossa gente nang kuto beisa tawag? Sowieso, mas danke na turendo ko gebied, hoop ik great que você na bem assina for de massa para suportar-nos. Mas danke. Para botar a tua classe de éxito, Mark. Ok, enjoy. Sim. Oké mensen, we zijn allemaal hier gekomen om te dansen. Van baila junto mensen, y paso un buen tempo junto. Are you guys ready? Come on now. Woo! Let's take it back. Y'all know this one. Say, do you remember the 21st night of September? Love was chasing the vines for 10 times, while they're chasing the clouds away. Our hearts are ringing in the key that your song was singing. As we dance through the night, remember how the stars stole the night away. Everybody, come on. Ha, ha, ha. Jonang, akinana mi para adelante un sense aqui. Well, we pica tá ele de uns colegas, mas eu tenho que quebra seu inglês. Ando eu me tá pio com Celia Cruz akinana. Ei, Alexander, come aí, Ai, Alexandra, conta. Bom, conta cubo. Gozando, amo? Sim, me também. Tem assim tanto vendors aqui na você ouve com as miradas. Ok. Ei, pero mira um cosco, bota base com projeto. Que bom, conta-nos do projeto. De meu projeto. Bom, nós acabamos de começar a work Miss Universe Dutch Caribbean. Então, essa é a parte de Miss Universe Netherlands. Mas sobre a organização nova, sempre anda assim provincial, mas verkiezingen. Então, hoop je nos dames dan die Antillas. Não te zien die na Miss, we zijn komen om Miss Groningen of om Miss Noord-Brabant. Dus te zien dat ze binnen Miss Universe Dutch Caribbean. Ok. Chonamos, anda mira eu, macai chiquito. Macai chiquito este aqui, eu me dá cortico. Dus, no, que como que era bisa nos entenang over tipo evenement como Tell me, what you sell? Where are you? My name is Angelique. My business is called Savange. I make handmade products for your hair, your lips, also your skin. Everything is handmade and all natural. So I hope you guys come by and see it and like it. You are on the social? Yes, I'm on social at savange.nl. On social media, Instagram, Facebook, everywhere. Also, I have a website, which is www.savange.nl. Hey!
Okay, very good. Shona manera bosan por mira. E Shona aqui tem de todo aqui nanam presente. Cospa hasi bonita, tenemos bonita, para tener belleza. Para tener belleza, Shona. Well, toma nota. Follow nang. Ato si bosan tem pergunta, bosan po app nang. Ato hasi bo bestellen. Very nice, and have a nice day and sell everything. Thank you. I hope you guys have a nice day too. Bye. Yes. Everybody say, deixa me bom pra me vai, bom pra me vai, deixa me bom pra me vai, bom. Y'all have my percent. Hello, everybody in the building. Hello. Come on, say hello. Halami pia pami, halami rasa pami, halami hurt pami, imi kusia. Ay pai utigi masapo, ale cuerpo mi flow. Itiuma lo de mi loma pedia kuma binipe. Ronielle van de Bonnet Factory. Okay, Kiko wat die oferecer nos heen en aan die corso. Nou, we hebben de beste haarbescherming te bieden. Alle producten van satijn. Voor buiten, voor binnen. Als het regent, als het sneeuwt, niet op Curaçao. Sjaals, alles om je haar perfect te beschermen in de douche, overal. Waar zijn jullie te vinden? We zitten in Rotterdam en op www.thebonnetfactory.nl. En hoe vind je de sfeer hier? De sfeer is fantastisch. Vorig jaar was het fantastisch en het is gewoon elk jaar gezelligheid. Iedereen, de mensen om je heen, de vendors zijn gezellig. Jullie zijn gezellig, dus het is fantastisch. We maken allemaal deel van dit Antilliaanse kerstmarkt, dus we gaan er iets moois van maken vandaag. We gaan de record verbreken. Ja, we gaan ons best doen. We vinden het gezellig. Iedereen die langskomt is welkom, krijgt een presentje, dus ik verwacht alleen maar leuke dingen vandaag. Oké, dan kom ik straks langs. En zo! We hebben zien. Halami pia pami, halami rasa pami, halami hurt pami, imi kusia. Ay pai utigi masapo, ale cuerpo mi flow. Itiuma lo de mi loma pedia kuma binipe corso. Deixa mi bomba mi vai, bum pa mi vai, deixa mi bomba mi vai, bum pa mi vai. Dice, lomba tu zeta, ale koi pa mi wa. Tardi Rita van Tardi Tour televidentes. Welkom naar onze stand aan Tardi. Deze gezellige Antilliaanse kerstmarkt. Kiko Bosnang Timpo ofrecer nos en de Awin. We nos ofrecer bedrukken die mokken, un regalo hobby bonita, un recuerdo para basta largo. E persona da mail nos e portret en de nos bedrukken ter plekke a worden gedaan, kunnen voorbij kunnen. Sí. ¿Cómo está yendo el ambiente? Hopi gezellig, hopi leuk. Começar 3 anos passar, agora aqui, all out. E mais grande só papira. Sí, ma pisa, ma canta cose, cresce, não sei o que cresce. E hopi bonita, que tu gente está trabalhando junto com o outro. Mas, por exemplo, banda eerlijk, nós temos mal publicidade para agora aqui. Mas quando vendemos, sim, no sport. Sì, no sport, sicuro. Chi come che bisa nostra televidente na kuta base da wak nos programa mundialmente anto e mensaje di fiai. Bendición para tu gente, jammer que televidente na no para presente con nós aqui na. Pero hasi best para outra año sim, bem gezellig, pas um dia leuk con nós aqui na.
na Antilliaanse Kerstmarkt. Eso, tu clase de éxito, mamita. Ado, vende turcos. Eso. C'est succes. Feliz. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. And everybody say, I wanna. Each is harder, come on. I wanna. Yeah, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yes, Shonano se llega aquí na Cocktail Shanty. Cocktail Shanty, Shonan, Mawak Cocktail Shanty. Zo videoclip na Riba Social, Mahari, Mashapisa Miss. Mashapisa Miss. Masha grappig, Masha leuk mes in cada otro. Ato awe, met die honor di topa. Naam personalmente. Wie zijn jullie? Waarom staan jullie hier? Nou, ik ben Chantal van Putten. Ik ben half Sint Maartens, half Arubaans. Ik praat helaas geen pavement, maar meer Sint Maartens. Ik ben van Cocktail Shanty, is mijn eigen bedrijf. We maken heerlijke cocktails. We hebben to-go cocktails. We hebben ook cocktails on the spot. Dus ja, dat zijn we nu weer mee bezig. Gezellig Antilliaanse Kerstmarkt. Dus ja, ik ben Antilliaans, dat is heerlijk. Ja. Wat is de reactie van de klanten wanneer ze jouw producten kopen? Nou, vooral dit zeggen ze, oh wat handig, dat je kan meenemen. En deze, we maken het ter plekke, dus we vinden het ook heel mooi hoe we ze presenteren. Dus ja, dat zijn de reacties tot nu zover. Ja. Oké. Wat heb je te vertellen aan de mensen die vandaag helaas niet aanwezig kunnen zijn? Nou, volgende keer moeten jullie komen. We hebben heerlijke cocktails, lekker tropisch. Ook on the spot hebben we gewoon heerlijke kerstachtige smaken. Het zijn allemaal huisgemaakt, dus kom volgende keer graag bij de Antilliaanse Kerstmarkt. Waar ben je te vinden? Ik ben te vinden op Instagram, TikTok, Facebook, overal. Mijn website cocktailshanty.com. En ik ben te vinden op de tag @cocktailshanty. Ja. Ik zal zeggen, veel succes en blijven genieten van vandaag. Blijf in de stemming. Oké, dankjewel schat. Doei doei. Besa, 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 bésame otro ratillo. ¡Dámelo! This is your moment of the dansen, mensen. So you grab yourself a partner and get ready to dance. Come on! Mano tu mueves, siente el aire. Por eso cuando te veo, comienza a besarte y dices llegar. Yo me despierto de ese rico sueño que verás tus besos suavemente. Bésame, quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente y ese coro. Bésame, la cosa. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame suavecito, con prisa, con calma. Dame un beso bien profundo que me llene el alma. Dame un beso más que en mi boca. Shona, no se sigue. Ahora que no se llegan a Kunuku Spices. Kunuku Spices, conta. Hobbybong, tá tremendo. É vibe do Hobbybong, hobby ainda gezellig. Die para mim is er ook echt een bon kerstsfeer. Kinang, dus nee, heel blij mee. Heel leuk. Kiko mo po bisa no se yende nang ku helaas no potei awi. Lastimamente va a perder bia que sí, pero nos echt recomendamos também outro bia. De echt podemos zien die mas na casa. Que hobby you so hobby antiano, hobby in die is dan kinang. En toch vai toch een bon muziek te bon, we comendo to comendo, dus se pro da borega, echt jammer, pero next time me recomendar. Vim pastorato, vim enjoy. Shout out na Itoko pa organisator, hobby great. Of na musiki nos via Pika Pika Talk Show. Alsjeblieft. Of na sintonizar Pika Pika Talk Show, aquele programa to. Também por, all over, sim. Como está yendo o ambiente? Bota keren goed, ela vai toch zien een tiki meneer, ongemakkelijk, maar echt zien die meer voor de kaas, voor de kasau. Van ons en Donnios de kasau, echt zien die, bohende na, de hopi heen, wat de mira, bin die eenmaal aan, en dan past in zijn combinabo, dus echt zien die heel huiselijk, heel thuisgevoel, heel warm.
onde ainda não pode Kunuku Spices comprar. Nós riba nos website kunukuspices.nl. Alle die mensen riba Instagram @kunukuspices, riba TikTok @kunukuspices. Nós available all the time, everywhere. Dus comprar curva. Também riba é toco, toch? E toco também, seguro, sim. Ok. Você um desejo como quer desejar pueblo de Antillas? Minha seria que tour he de Antillas, mas se não tá na casa, não tem gente na junto com nós, que depois não sinto na casa. Nós aqui não sinto nos roupa na casa, que ainda que passa com nós, mas sinto que treino que passa cozinha na mesa, na casa, de warm met mensen. Ok, você está met tua classe de éxito, a tua nossa topa. Thank you. Vamos. Como? Shonang, waka kikeng matopa. Jurino também tem awe, acto de presencia. Você anda mira você anda mira com cortico, pica tá. Ofta Jurino bota muito largo. Esse é mesmo cambio sei, porque eu 1,96 m. Ja. A outra turcosa de larga, hein? Ja, esse é um outro tópico. Vai topa conta pica. Pica, seguro. Ja. Jurino, como está yendo o ambiente? Met de coisa é ambiente, que é gezelligheid. Maar meer op heen, família, conhecendo de antes, que se sowieso tá vale a pena para estar presente. Esta polêmica agora é bantopa. Yes, preciso ser. Você bota bem topa yendo, como tá sabendo que está na Holanda, toch? Precies mes, que esse é get together, que esse é parte especial de event aqui, que não você. A homem que mendi, bombeiros não te ostenta aqui nana? Mi não te ostenta pero mi também turcos online, que se você bestel booking kruiden schort palifunci, tu bestel via soulfood.nl. Então aqui rato met de jury na Ayaka de Ouro, que me aceita mi parte met de Dunabek na comunidade. Oi. Me também tem, awe. Oh, great. Well, me te espera. Você tem desejo, como quer desejar, em ter o pueblo de Antillas? Sowieso, met de parte amor e felicidade. Vooral para dia de festa aqui rato. Gosto de nang com você querer nang rondoibo. E legal nos assim. O seguinte é mais bonito que é aqui. Enjoy ato nosso topa avero. Seguro. Bom. Isso sei que me vai boy guilhotina jornal. Police and the firemen too hot. Put the dragon on the retirement too hot. They say my name, you know who I am. I'm too hot. When I bow, their money break it down. Girls say hallelujah. Girls say hallelujah. Girls say hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Mucho bueno llamado otra vez. Yes? Ok, Shanang, nós também conosco de laatste hora aqui. Porque me veio uma pausa. Então aqui na área thuiszorg. Área de como botei na Antilliaanse kerstmarkt. Sim, a área de para promover na Antilliaanse kerstmarkt. Sommige nós que promote zorg para Antilliano também. So ja, Antilliano também de bira bio nós também de bira malo. Dus a área também que dona zorg na Antilliano dan põe a zorg e cuido de nang idioma, de names omgeving en tolle nos bisa zien, para dan posso dinama milhão e recuperar mais milhão. Dus per se área te yawe aqui daar. Kiko dat is área thuiszorg diferente voor die otro na. Tem 2 of 3 componentes que assim nós outro faz de outro, né? É um prometo nós temos na exor na e persona su idioma, exor com e persona meste e de 3 que nós único ding thuiszorg na Holanda que nós temos na GGZ begeleiding, daarmee dus begeleiding pending aan kuting een problema mental of op die handicap, nós tem a combinação e que nós doen. Dus is dat nós speciaal.
que como quiera visa na nos pueblo Antillas e momento na aqui de dia na de fiesta com nós também 30. Promecos mi quero desejar turende bom dia na fiesta. Se nós bebe comida, se nós come comida, para arriba nos saúde corpo, pero para arriba nos saúde mental também. E lá que nos papi arriba dice se nós tem problema com ele. Nada não tem tabu, maleza nunca não tem tabu. Lá que nós abrir e eerlijk over dice. Tem ajuda de solução para todo problema, todo maleza tem solução pe. Dus, pero feliz dia na fiesta. Onde nam sinan que toma contato com você? Onde nam para tomar contato com você? Bom, não pode tomar contato com nós via de telefone ou via de website. Você pode ver nos banner aqui na. Então, não pode tomar contato com nós. E nós temos em contato com Sora Becunan. E o que me avisa, nós temos esse serviço com N de 24 horas por dia. Nós podemos dar esse também. Mas agora que o importante é não passar um dia de festa. E goza opi, mas goza comida. Goza sano. Seguro. Danke a tua classe de êxito. Bom? Too hot for you. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Burn it up now. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Somebody. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Say uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on now. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. E não sabe você não, para mim estou soldando aqui. Para mim está passando bom tempo com você não. Sabe que também último cantiga, para eu vai seguir com você não. Mas espero você não gosta de mim, desfrutar de mim. Biama, meu nome é Jeremy Garcia daqui, Antillianse Kersmark, para evitar para mim estar aqui na presença com cada de você não. A seguinte cantiga aqui, para tu é salsero não em casa, salsero não, salsero não.